Yebo kunjalo sinibingelele sinamukele namhlanje kungolesihlanu na uyazi ke siyasivele sikhulume nawe sikutshele ukuthi ke kuzokwenzakalani kwishow itende lomcimbi ingosi ebalekile ingosi enedumela ingosi eyenza abantu bekhulume ekhanyisela abantu ingosi esusa inkungu ngendaba ethinta uShembe njengoba njalo mesikhuluma umbuzo ovelayo uthi kanti ungubani uShembe sibheka ihlabelelo sibheka imbhalo siyihlole bese siyakwazi ukuthi siphendule imibuzo yabantu abaningi ngesonto edlule uzokhumbula ngithi abantu baphawule ngoba lengosi ingeyabo asikuze okuphala kwabo ukuthi bathini baqhamukileke baphawule bathumela ama-VN abanye kwaba nemibuzo khona lapho namhlanje ke siphethe ke indaba enkulu ngoba siyapheka silungiselela indaba yakusasa khona udokotela uDr Ngoku Mahayi dokotela siyalungisa siyavanga lapha siyapheka sizophaka kusasa yini abangalindela abantu sekonakele emacingwane kusasa abalaleli boKhozi FM abalindele siphendula imibuzo noma ukuphawula kwabo abakwenzile ngakho kusasa sobe sibaphendula sihola umoya ngoba lokho asikwenzi ngokwethu kodwa sikwenza ngokuba sihola umoya kaShembe umoya kaNkulunkulu ngakho abalindele kusasa ukuthi ke sithini nathi asazi sosozwa khona kusasa kunesihlabelelo esinedumelo okukhunywa kakhulu ngaso ngesonto edlule uhloniphile wakhuluma ngaso ohlelweni itende lomcimbi uthende mesefunda indaba ohlelweni likazibuya ubuthelezi waqhubeka wakhala ngendaba ethinta lehlabelelo sokukhuluma kabanzi ngalehlabelelo futhi kusasa ezize izinto ongayilindela khona la emsakazweni oKhozini FM Instagram Twitter Facebook uzoxhumana nathi kube mnandi ngendlela esimanga pre-promo siyakubamba kusasa